Ni masomete. Ni pengete kini. Ni masomete. Andikite wa. Facebook. Andikite ata. Andikite mundu ni somethia na India eka uthika niwe na kesoma. Wanakutwele kwa zashindwa nundu ndio kuthreaten kuwa mo. But listen lakini sasa tufunguke umunde tufunguke reo nuisi yasindu si andu moma wa momisi wethe kindu chi yani onano uwe story ya mundu ngekwa ya utatie muno kaseke kaninye nekiu ni kona nona so wacha watu wafunguke. Do you know kuyaka omasomete na ende yuma twana ayokulia iwe mundu meta no thoko mata ku no somete otaku onza maisomete kulia lakini bado nunu expect mundume amusubie nunu expect mundume amandembesa okay amusubie yani bado kihali kakilikoni onakauni independent woman maetembesa sio meyebume sani metiklanile palamento thi ona yu peaka menambesa nzio niko expect makueta ma princess ndio kulia ya mume mo nsijua tamu wakutwawa inga mali hivi nabau yani bandu boka to kwatiania nikidatu ikikeneza tuje koko twasie hii within 2 years ni to wakalo kamulunda kaito within 2 years ni to wakamumba yito mundu mka expect mundume amambe ake lakini you on that one reverend nula wailo tulo muti taile kuika hata nika nai twasie within 2 years nitukwikona nona kana tukekona nona ibinda nulo walito tula mutebo ninye na ilita kwa musewa kwa ino walito mbia ikana to walito mundu la welo tula muteno la wa matwanithisi ala matwani na lusi mundu alikuwa matabisi tene my friend we are in this together yunene ala matatwana na lusi ingi maikwa ingi byo now peke tuketa wa hypergamy sasa hypergamy ni chao chone kaadela mundu moka uthukuma kanota thukuma aka nimenda kutuma ndu na kutwawa na ndu meyulambu kwimo socio-economically this is around the world kwa mundu moka ato elewe what is happening alikalanya na mundu makwata musala ndumwe akamwe meke kuthia kinge nokona yenda o monkey branch imando mundu ume unge wimbesa na wisindu nyingi na ibuthi ula wake kana aileo twawa kenda sekenda she's always available oetele mundu ko umela wimbesa ina mbesa na mundu mko kumana kwanza no kwata hundreds of thousands lakini nde kwenda useto na mundu mato no kwatiania nondo kilikoni chake onaka asia I am feminist and I'm free and independent empowered woman agendo bado etele akuwe mundu tokendo dialeti bado no etele akuwe mundu ina maandiko ni maandiko no mbona mwasia you are independent mbona mwasia you are empowered yes we are lakini of course mutwano ne yu mutwano utani wa mutwano ne mundu muka atreatiwe ne muume mundu mwaze ya mundu umwe no ngingo kwani mundu no kwani mundu ndatani ya mutwano henda tania pia ayatana chao na baba stress Biblia ati ili tu enyibie inaanza tu ngembesa undume wa kwinivya niko mutwa ya musala my husband this is my musala we ni mugwiwa sema amen sema amen how many do that the wenda but the way wenda emutwe wako etikila nako kusubmit sio ndesi yako ona musala lakini ndio to make us equal twelo mata atoka mea you need to have a plan for both of yourselves. Nasikia? You need to have a plan for both of yourselves. See, both of you are working. So ask yourselves, where are we headed? Na yula mundu mweka. Yala tuenda kwa kamusimwe. Unless we mundu wibite longi. Exactly. Kwa zenikale tobao, huo nibindangeti. Ende na usisi ya maungu. Mandiko mange imeasia yu. Kizungu measia, come, confess your sins to one another. Teto yesu, confess. Kwa kivyomo ohu kitumika cha matukwa ni kwa siya
tuthambalale tuthambalanile this is what I have this is what you have so where do we go ana couples tayula tendo twana zelo bikabuyikasia let us confess our sins, our wealth, our strengths to one another atuikulania where we want to go. But ni a great shame that we with it a strong independent woman na bado wenda mwemeu akuwekela kendo na watacho nayo tikasia ni sawa netwa ilela wa amesana twale ilela mbesa sio ndhe ukethe ayu nyentina atiwa na kindu musenda na atiwa na kindu kana ta ile kuiba ngiata undona bobo ukethe ana yuta ne mundu muka akamema itaje maingi guteya who told you nyazi ala mahitaji personal ekana na ala mamusi let me tell you na ala mamusi mundu enza wa na silingi maana tatu na twase maana tano no, things have changed.